ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯑꯠꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯗ꯭ꯔꯨꯝ ꯑꯣꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯠꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯕꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30, 2022 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ATMAꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯆꯨअल स्टाफ 219 मणिपुर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एब्जॉर्प्शन रेगुलराइजेशन तौथोखरब मतुंगदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की मखादा लैरिबा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन की मैकेदगिना लेबाकासी की स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा लैरिबा आत्मा स्कीम सिंग चलिबा सही असिगे सेप्टेम्बर 30, 2022 फाउबा मखा सांगथना लैलकी गनी हरखिबन मरम ओरदुन आत्मागी स्टाफ सिंग असिगे मराइबक तंबंगम दबग लोइनर लैंगाक असि लैंगाक अनि के मरक्त कांगड्रुम ओनबगी फिबमदा लैरे आइरे। सही खरागी ममांगतगी मणिपुर गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मखादा लैरखिबा आत्मागी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ सिंग असि सही कुइना सांगना वाजरकलबा मसों एग्रीकल्चर लोइसंग द मखोइना अचौब थौथंग लौरकलबनी हाइदुन हंदक तांका कनी थोकना बांधों की बतरा का निथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सनहलक्ट्रिंगै की मांग ओइनेदा जनवरी 3, 2022 दा गवर्नर की मिंगदा कमिश्नर एग्रीकल्चर एम जोइना थोखिबा ऑर्डर नंबर ASRV 302/1/2022 एग्री डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की UO नंबर 101/2022 DP6/1/2022 द फाइनेंस डिपार्टमेंट के UO नंबर 252/2021-2022 फाइनेंस डिपार्टमेंट PIC जनवरी 3, 2022 दा एबल लौरदुना सही अनि के प्रोविजन पीरियड पीरदुना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दा एब्जॉर्प्शन रेगुलराइजेशन तौखे अदुहान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की सेंट्रल मिनिस्ट्री ने स्पॉन्सर तौबात मागे स्कीम की लैरखीब मणिपुर की कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ इलेक्शन ममांगदा मणिपुर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की अयब फाउब लौदुना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अब्जॉर्प्शन रेगुलराइजेशन तौखरबसु मकोइना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संगसिलकपद मकोइना एलोकेशन तौगदब तोंगान तोंगानबा पोस्टिंग की क्रिएशन तौबगी थबक लेखाई तादन लैरिंगै की चरकता सेंट्रल मिनिस्ट्री असि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन की डिप्यूटी सेक्रेटरी एक्सटेंशन अनिल जोनाथा असि कुनमंगा स्टेट पुनमक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर द अइब सेरोल ऑफिशियल ओइना पीखरे सेरोल अदुगी कॉफी सिंग लेबाकसेगी स्टेट पुनमक के स्टेट नोडल ऑफिसर आत्मादासु पीखिया आइरे मखा तरकप अतोप पाउ मदना रूसियाना खेरसोन द थोरप प्रोटेस्टर सिंग तामथिना फोखरे मफमदुगी स्टोर सिंग लूट तौखरे रूसिया यूक्रेन की मथक लांदाखिब था हेलक्लब मतम यूक्रेन की मियाम अंगक फंगना अवाब सेथें कया मायोगनरे मरुइना यूक्रेन की खा थंगबद लेब खेरसोन सिटी द रूसिया की लानमीसिंग लांदादुना लौसलब मतंग मफम अदुदा यूक्रेन दगी पुसलप पोचे पुनमक थिंजिनख्रे आइरे लमदम अदुदा फोंगब दि गार्जियन कवर जर्नल अमगी जर्नलिस्ट अनिदा फोंगदोरपदा रूसिया लौसिन खरब खेरसोन लमदम की इमुंग मनुंग की मियोइसिंग मतौ करम नमखोगी मथक्ता लांदारिब रूसिया नमखोइबो सगत बिगनी आइबो वाफम फोंगदोरपग लोइदना जर्नल अदुना था असि कुनमथोइदगी खोंगजना बचननब खेरसोन की इमियाम सिंगल लिस्ट अम सेमदना खेरसोन की मियामना थेंगनरिब अवाबसिंग खंगननब सेम साखिबने सेफोंग असि रिपोर्टर अम मेडिकल की खुदोंग चाब फंगिदे मरमदे लंबी पुरमक रूसिया ब्लॉकेट तौसिंदुना थमग्रे खेरसोन की मियाम हौजिक लाउरकलिब खोलाउदी लान नतबद मखोई की मियाम की पुंची का हेन हिदाक लंतक फंगददुना सिरकलगनी नोंमैना पांदुना सिबदगिदी हिदाक फंगददुना सिबदा मसेंग हेंगलगलगनी मखोइना मखाताना फोंगदोरकपदा रूसिया लानमी सिंग खेरसोन द लैरब स्टोर सिंग अमदे दुकान सिंग लेप्तुना लुत्तोबगी थबक सथरी हनसु मराल सिरगले तांजासिदा लमदमदुगी मियाम सिंग पुन्ना थोरक्तुना एंटी रूसियन रैली अमा मखोइगी लंबीदा चटखे रैली चलिब प्रोटेस्टर सिंग द रूसिया लानमीसिना नुंसी हैतना टियर गैस मखल क्या लेप्तना काप्सन किया मदे इबुना बुताबम के प्रोटेस्टर सिंह फोबी जाबी की आइरे थासी कुमथोइदा लमदमदु की मियोइ खरा शांति वना पुंचिंदुना वरी वताई सारिङैदा मगोइब प्रोटेस्टर सिंगनि हाइबगे मरामदा नोमिना काप्सन बिखिया मदे तमथिना फोबिके मखोइ सिंगदुगी मरक्ता मियोइ खरादि रूसिया लानमिसिना फादुना फोखरगा बखोइगे रैली चननब सिलिब मकुक थोंग ऑर्गेनाइजर सिंग अदु कना कनानो हाइदा थिकेटबगी थबक अमदि उवांग पोंगना सिंग बचथके आइरे
Kherson lausilapa matungda Russia lanmis ne miyam rakda tier grenade sing kapsilaki. Matuda alloyerba Ukrainian ama makongda satin sokpadagi I leptana taki. Atopa musing adudana Russia ki lanmis sing rifle but na sudun amadi. Budna kaudana tamtiba Mawongda ornai ki hairi. Tangdo kaduda Kherson da leiba mi punambak aki tuzungba pokpadana tana. Wakal giwaiba akiba amadi anaba yaunare. Atumana mamakwaina Kherson budi hekta tadogloi aina journal asida phongtokli. Lalaga sida Kherson da leiba mi ayambadi city adu thadokna safagadaba mafam yengaduna chena khiba yaure. Mafam adu da leiramba radio station sing hongdoktuna Russia gi londa salaiba radio broadcaster sing thamduna Russian syllabus ki waiba. Lairik sing mafam adu school sing da tamnar bu thorang lawat kre. Mafam adu da leiba library sing dagi Ukrainian ki waiba puari gi lairik sing amade. Literature sing punambak laktukan kre aire. Kherson da leiba Regional Council ki deputy Sergei Khalana city adu da Russian currency oriba Rovel sing sin aduna mafam aduda April thada gi Russia gi sel sing sin na bahawragani hariba sigi matangda zaning da bafong doktor madu aina yadaba thabak amani aina phangtorake nagala marumda Ukraine gi maru eba city Mariupol kanana bagi dambak atofa laibak sing gi teng plan sing bathau tare Zelensky Russia na Ukraine da landarak for na bet kuntra ga mathoi chukraba matungda Ukraine gi president Zelensky na Russia da lana si Loisanggi na bawari sana si aina phangdokre Leibakas ni gi over janaba yaudar mangna kaidongda maki leibak asi thaduk loi aina su Zelensky na phangdokle lan hek hawuda gi ngasi fawuda Ukraine gi yoi million 3.7 leibak thadok tuna jena gre tanja asi gi Ukraine gi president Zelensky na phangdorak pada leibak asi maru university am oriba Mariupol kan ba basi atopa leibak sing gi mate khudamana military tank war plane sing yaudar ga Mariupol kan boi thokloi Marmodana Western nations sing na Ukraine ki damak military ki waiva tengbang sing pipi tuna Moscow ki makudagi marwaiba city sing asi kan biu aibo khafam thamlagle Hauji Mariupol city asi Russia force na khudum chanduna laikhrabane makhoi na mafam adu laksin na bhawana bada Ukraine ki miui chawmena handakta hatok pikhrabane Ukraine matam sang Western country sing dagi tengbang sing ngai tuna lake Ukraine Russia dagi paisalakpa misal sing makhoi gi shotgun amasung machine gun sing na kap thabangamde Ukraine atopa lebak sing dagi war plane sing phangdrabadi Russia na makhatan lebak asigi jumlon basing dasu akiba pirak pangam lagani mara makhatan phongdo kibada Western nation sing Ukraine da military ki overland ki tengbang sing pirak phai basi Ukraine lebak khak tang ningtamana da bagi pandam da nate magoi ki tengbang atuna Europe lebak pumba puchu ningtam bagi lambi jatga dori bani aike Ukraine ki president Zelensky na phangtok pa video conference am da police ki president Andres Duda ga wari sanake wari yeduna Zelensky na haujuk pawda police ki maike dagi mig 20 ga 9 jet dharak tab asimak yamna ningba kaningai ni haike US government na German gi US based laiba foreign gi mig 20 ga 9 fighter jet sing Ukraine ta transfer tawda athing ba pi duna lakli bani hana di jet sing asi Ukraine gi air force na sindaram bani aire makha tarak ba atopa Manipur gi paw amada mairoi ama number 4 ga kona na fare Impal West Commando Team amanangarang kaisam patagi miut ama number 4 amdi selga kwana na fare aire. Parabom yui adu tera khongsang bi awang laikai dagine. Housing na kaisam pat khoirak pom laikai da bharagi jum amada laibane. Parabom yui adu ki mingda laisram azoi Elias Saidon Sai kunga mari apopagi mingna. Laiki draba laisram manaw kawe. Mag hauze Impal College da BA 6 semester tamliba mayroya mane. Magpo warisna wahang pohong sa tapada mahang na thani fan rongki mamang dage. Dragla lon bagi thabak sa tabahuraki ay bakang bangamle aire. Kamanda tim masina mahang na lairiba bharagi jum atu dathi bahong bagi thabak sa tabada number 4 gram 108 oval 4 taragani thoi ahang ba number 4 hap na nawa container chani supna taret seloi na lupa lising nifoga mathoi samri taraso phangle haire. Faraba miyo etu folam singa kona na makhata na buhang phong chatna ba Impal police station da sinakre aire. Makatarak ba atopa paw madana Ukraine badi Russia ngasi ju makhata na wari sanagane Ukraine badi Russia ngasi ju laivakani na makhata na wari sanagani adumapo haujik ju Russia na military ki base ke ada attack tokduna misal kafsin bamade bom tha da valep 3 haujik fawda agency ki phong matungina Russia ki military operation asida general taruk amade lanmi ki officer chamangarom yauna lanmi lising taraga tare rum sire aire ngasi tarki da laivak ani na wari sagadoriba asi Lan lepagi wafon nomor oibo oigani haire. Aroi bida content sing asigi mar oibo pau khara asiba pau damjariba. Manipur local news YouTube channel amati Facebook page asidagi yang biriba punamak pathaga jari. Channel asina tumta kanara badi subscribe tabi subscribe tabi romoloinana.
like and share tawusu kawi ganu punamakpo amakana thagajari.